Hello muntena namite hozo se limna kahin nei kinun tuni kho phalla nisim somne lagi sangni le somne lia dingin chang Kukitimes sa kun tu su la khom chum ho anasim do kitawiti Kukin pi sawe sadehir sa kun lampi thua mi pi te he nga het sana leim khong army camp sunga na tong meile pasal khat ki hol mo tu ni ge akimunai lo thu to kisam ke ya army hon lamla na gen akha tan jeun kukin pi sawe sadehir sin nammi pi te he nga thu phun le thu pi kho ta hin ki nei nom chu get ki kha sunga hi koiman lamla I bol lo diwin thu pi ong ki nei ji chule lampe lama jong koiman lamla I bol lo diwin timna ahung ki nei ji lamla theina dia avela kukin pi sawe sadehir sin thu pi ahin ki nei ka sia koima lamla lo ding in het sa hi tin Kukin pi sawe sadehir sa kun mi pi te he nga lampi tua het sa na thu phun chun asei na hi Manipur Chief Minister Biren Singh in Jiribam lang thil swa mithan ho het do hetai ti Manipur CM Biren Singh chun janhya thu su mi ho he nga achi sa Jiribam thil swa chapang thum zauna mi gi then ho het do hitan hinla mithan ho ma do hinai puitin anasejina hi Amana seibena Jiribam chapang thum zauna mi git mel se ta ki tha hi terrorist na to hi to lana central government in na tong ho terrorist organization a phun do din central government a cabinet minister hon appeal ki bolin case ni NIA hinga pi lu rahin chule mithen ho hi he chin a hi to lana ma do te na dinga mass combing operation bolding in nge na ki bolbana hichiki thana to ki mena ki phin nei phachom CSO hon government hinga gi na anei hole mi pi to ki thua buina sim dinga agun ho anga ta dingovin tim na jong anei na hi chule tula ni sim som ni langa ni khwa leimo khong se pe sunga achi na ko na ki holmo laisram kamal babu singh kumsom nga la gup jong hol do a om te na dingin government in panna satan a ki lai tin jong anasijin hi Kokomi hoi ni sung state sunga office ho khadinga thupun ananeu to kelhonin janisun infer sunga government office chom ho chu security vet call na jong le office aludun na tong ho ana sol don office ana kho na hi Kokomi hi chia bolo naw ji cha hi le state sunga officer hon gamsung boina asu chamzo lo jewa office hung hi untia office ki kha hi tin Kokomi coordinator chun asejina hi Kuki chate munchum gamchuma athemin ikithe cheun ahin manipula ichen naw igam sungowa hin mundang sangin itam chenun chule ithau jong lingjep din ta sanahi alangkhana munchum gamchuma khusa supiule naw ten jong hichimuna cheng kuki chate hi lungmon pile kine pita ehin gal do jingdiu hi ta sanahi nam sunga ki het khilna new jong le namdam na ding le makhwa namlung tu mursu na dia ki ba na le ki tu na ho bo bui pia ki het khil na thei namna na thei thu ho kun alina pa aneu gi za iki kang se tiu hi apha le ani danin angai cha chu hitai ki ba lu na le alin ding ki chu na hin nam sunga kung atol jing na lai ki tile seiwal hi ponti achi sa meini sim thum sangni le somne thuma kun meile hon tha chimi dia ehin bol na wa kunin ki hin su na thei ding in su piu le naw hing le kom in a bel le leon hitol hon chun Assam gam sunga su pi ho kom bela nga khusa jong phachum pi in ta danu a hin hitol hon chun the hindu akun report ki mon aseina chun KASC tichu Karbi Anglong Autonomous Council Assam sun supi hoga bela khusa mi sang khat junglam ho chu gamsunga kun sol do din anaki phat sa tawina hi Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Tuliram Ronghangin aseina chun Manipur gamsung boizia bitna hola hungpem lut ho vet suizo na ding mamo ho district sunga akila Assam jin Karbi Student Union le Kuki khoho so to ke ho khom na akinin hitol hon chun in janga chunglam hiding amisima sanghat chunglam hiding ho chu phatea le sor hidi wa hi ati asei ben a chun agam sung hi anewin hiji a chu mitha umna ding mun om thei pu na hi ati
Mr. Rong Sang Hin Karbi Anglong Autonomous Council BJP Party hi alam kaya hi chile Karbi ho hi Karbi Anglong sunga zatum hola tampen hi vinahi alangkhan in Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Thipun Don Putnan APHLC T2 All Party Hill Leaders Conference in Don Putna ananei kidinahi Achisa November nisim somni langa sang nile somni lini khwa patagam ke hop nakin guna Mr. Rong Hangin Manipura kun Assama Kuki ho chungchang aseina achun kium sa lo diwahi aji chu phachi sa ajong Karbi so to kibuina sa ahi ati hechi chungchanga All Party Hill Leaders Conference in asei chu ahile CM din muntu mopo na nei khanin hechi thu asei hi aphat jong ahi pui iti hama Kuki cha te chu kihin su na dingle bit na dia gamsung ahung ta ole Assam State Government le Karbi Anglong Autonomous Council in ne la cha gi na to na avet suipia aven bidiu chuzo le Manipur government in namni ka agal abol jing chunga dem na anei ding chuzo le government hinga buina asu thip gangria ana sei ding hi Minia hoa government akun thuki zadung zuin Bangladesh gamsunga anti Hindu kibuina akun Hindu Bengali tamta India sung adia Assam Karbi Anglong gamsunga ahung zamdu dui akiti Media hoa government akun thuki zadung zuin Bangladesh gamsunga anti Hindu kibuina akun Hindu Bengali tamta India sunga adia Assam Karbi Anglong gamsunga ahung zamdu I akiti ahin kidang ta chu CM in hiji chung changle adang dang phat ma sathil sojin kam ake pon government chule government in jong koima le sol na anei pui chule Mr. Rong Hang in jong hichi Bangladeshi ho akinung sol diu thu asei pu pui aje chu dandung zuya agam sungowa chamna ting kinung le diu dol hi ginmo khat chu hi le Karbi Anglong Autonomous Council le Assam BJP government hin Kuki ho le Karbi ho ka ki het hil na ding ki buina simdo ding ati a hin la koiman ki het hil na ki nei lo ding ki lungtu ta pan ki leding a hitin All Party Hill Leaders Conference President J.I. Kathar Thupuna kun muthe hi tuni khwa dinga Kukitimes kun namite he thei dinga thusu la khom chomcha hin simdo theu hi chen chu hitan ti